Omwezi wa RDC wa Ntungamo Rosemary Ataire akwatanise na mukuru w'abakozi hamwe na mukuru w'ebyamagara omuri Ntungamo nibo batongoiseho omurimo gwokwombeeka maternity ward y'omutindo aho irwariro erya Rubare Health Center yakana omwishaza erya Rushenyi. Abakazi bingi abana bingi bafire tubafire kugira ngo bakabenu bafa konka mbafo ngo uhereza tubugizire ki tuburi hi so kugira ngo government ya leta uhereza kwika hihi n'abantu mwe president no wari batachiriho NRM no wergaho baragumana bamanya ngo NRM ikabegizire ki aha wo kubeka hindura mbere yo bwiro bwabo kucumanya Rubare ndetse border town kikira yo hangu aho kwa border ya Rwanda both sides side na side ya Kabare abantu bona ndabakira aha Rubare ikiruko manyisangu semere ku improvinga infrastructure ka government kandi tutandikire aha kizinde Omurimo gwokwombeeka maternity ward egi nuguza kumaraho $395 kandi nuguza kukorwa amahega UPDF. We are going to fulfill 6 months, the project will be done. But this project is first phase, which we contracted up to roofing. Because for us, as you know, we are not contractors, we are service provider. You give us upfront payment, we also give you the product. Nobwo embazi yitu nkoku owajekera meya yagamba nobwo erukora kukakwa embazi yitu kutunga y'abanyarushenyi yonka ninga abanyarubare yonka wenu ntushabangwe embazi yitu kutunga mutwongereho abebembezi hona bayigwireho amajwi abashaho ahari Nyakera Health Center ya Kashatu, Kaina Health Center ya Kashatu, Kafunjo Health Center ya Kashatu hamwe na Rukona West Health Center ya Kashatu. Numureba obwa COVID kurwara indwara zikacendera kashira no kunawa na no kunawa mu ngaro because kikakige kunawa mu ngaro bugira ki burusha abasaho muri bare ombwiro mu mazire mutine aho kurara mugerezeho n'amana ganyu mwagumana umuhereza obuhereza ahirwareri nyowe feva ni ndeba ngo feva yarahanga niye yizireho titwe tugere tire twega Gashakwa Elias Rutuguza.